The Chief Executive Member of TTAADC, Purna Chandra Jamatia, launched a scathing attack on Chief Minister Dr. Manik Saha during a public gathering at Atharabhula Rai Para this Monday. The party conducted a distribution drive providing mosquito nets to local villagers to combat the rise of seasonal diseases in the hilly terrain. Addressing a large crowd of supporters, CEM Purna Chandra Jamatia questioned the timing of the Chief Minister's recent visit to tribal villages. He alleged that for the majority of his tenure, Dr. Saha remained indifferent to the welfare and developmental needs of the Tipra people in rural areas. Where was the Chief Minister for the last few years? He never bothered to visit these remote villages or look into the struggles of our people. Now, with the ADC elections on the horizon, he is suddenly visiting tribal hamlets for the past month. This is nothing but a political stunt to secure votes. Once the elections are over, he will vanish from these hills again, CEM Jamatia stated. Beyond the political rhetoric, the program served as a major outreach initiative by Tipra Motha. The party conducted a distribution drive providing mosquito nets to local villagers to combat the rise of seasonal diseases in the hilly terrain. Egg mass ne age drochi boy edisiam chayo haphai haichi tabo hinke edisio samangka khaini musu jaha puti prasa am chayo kaham khaini musu jaha pu ha eto din bo asa kuduma mukhyamantri afrake kaham khaini musu ya boroni dom tong khanke edisi village committee agi election khai ha sena hi siwi si khaya pu se afama khaine bele election ba জনগণ অধিকার মার নাই নং সেবানো সরকার বানো নাই সেবানো বানো ইয়া অমচিনি অধিকার অথচ ব রাজতন্ত্র নেই এখন গণতন্ত্র হিসাও ইনকে রাজতন্ত্র ইয়া হিনকে তানি ভোট খালিয়া जों ताक विलेज कमिटी इलेक्शन 2026 नि मे मासेव हिनके न एडीसी विलेज कमिटी इलेक्शन माखायनाय ताक जनरल इलेक्शन एडीसी नि बबो 15 तारिख एप्रिल नि बिसिङाव मापायने हि सुप्रीम कोर्ट बाय साइ रजा हासि जों ताबक जत रेडिंगै बसकांनि विलेज कमिटी नि सह जों ताबक प्रचार माखायनाय जों महाराजा नेतृत्वे जों लड़ाई खालायनाय फाइट खालायनाय ओ फाइट ओ सभा बै बायसिलाय पाथन्ति कलायवनिया वाजनि बिरोधिया बाक्सा बराव वानसौ वाजनि बिरोधि हि बांगाली बिरोधिना जों चिनि अधिकार नि बागैछि आर ओ चिनि अधिकार माखे सुरतिप्रा मथासिमि माने हि ताखा गादि अर जागा ताबा अतुरमा जागा बो जों 1600 ता अतुरबले बीजेपी बु तंगले अतुना ना हा जत तंगो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस तिप्रा मथा जों कयसानो खाया तिप्रासा ना दिहायछि दिनै हानि अधिकार माखे तिप्रा मथासिमि माया बीजेपी बु माने हाछि दाराम पदो बु माने बबु परचा माने जदि तिप्रा मथा फाइखे बस सिकां आफ्रके मानि मुसुक जानाय हाछि दिनै चिनि ग्रेटा तिप्रालेन चिनि सांविधानिक अधिकार चिनि एडीसी एम्पावरमेन्ट मा खांखे जत तिप्रासानि बाङै हानि मा कायसा कौ मैतो नारदि अमचिनि फाइट चिनि लड़ाई तिप्रा मथानि लड़ाइया चिनि तिप्रासानि लड़ाई हाछि तिप्रासानि अधिकार मावनि बाङैछि अम लड़ाई और जागाव बर तिप्रासा नि अधिकार हि वासो या पार्टी हि वासो हंके बनो जों मा सालायनाय जों अधिकार मामानि परे जों पार्टी नि बाङै वासो मानो किन्तु ताबक जों अधिकार तिप्रासानि अधिकार नि बागैछि जत मानाय हाछि और चिनि फाइट पार्टी नि बाङै फाइया चिनि फाइट जाति नि बाङै फाइट चिनि भविष्य नि बाङै फाइट गासै नोंथों जतनो हामबाय खुलुमखा चिनि बबाग्रायाव लक्थों. The gathering saw a strong lineup of local and state level leaders, including Govinda Sadan Jamatia, Vice President, Bagma Block Committee, Ratnabala Jamatia, President, TWF, Jubraj Debarma, VC Inters, and others. The program concluded with a call to action for the Tiprasa people to remain united under the Thansa banner as the TTAADC and village committee elections draw closer. Belai hambai, dini
Atharabhula bisini amsai Rai Para o kaisa chikonte panda ni bisinti chung mosquito net football volleyball rok chung distribution khailekha or yan bahai ne chung khailekha or jaga phaisok phaijak chini oro amsai ni ne chini senior leader kanai hori molsam tei chini vice president gobindo kichu jamatia chini bisini in charge tei ILS ni chairman Jubraj de Burma chini TWM ni president Jotno Bala vice president Bishnu Devi tei secretary Monorani tei chini oro ni YTF Benjamin Molsam chini Chironjit Jamatia borok joto oro jaga phaisok phaijak o amsayo chung omono awareness khainani sanani bagui chung phailayo je chini tabokni lorai chini ostitoni lorai chini bubagra barbar no sai tongo chini bobishot ni bagui chini chrairo ni bobishot ni bagui chung fight khailani bagui jotono thunglaiyo karon chung jotono siwo je tabokni sarkar je chini adhikar no royakhi tongmani kok sapro hingke bane ekhon rajtantro nei গণতন্ত্র হিসাবে অথচ গণতন্ত্রনি ভোটিং অধিকার जों भोट होवानि अधिकार चिनि बिसि इलेक्शन खायाखे 10 বছর রঙই তাবক সুজরা পেন্ডিং খাইतंगमनि चिनि महाराजा सुप्रीम कोर्ट केस खाइखा बनि सिगाङाव हाई कोर्ट केस खाइखा अमा हाइखे केस खाइबे तिनि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अफिका 15 एप्रिल नि बिसिङाव जनरल इलेक्शन मा खाइनाय मे मासे पाइथानि बिसिङाव बिसि इलेक्शन मा खाइनाय हिनै साइरखा जे बनो जों गामि आमचानि जतो लोकरनो जों एवारनेस खाइनायनि बागै सिसारनि बागै थानसानो तैबो कराक खाइनायनि बागै जों दिनै अ आमचायो चिकनते पान्दानि बिसिंति फनो जों जतो अर गामि फाइयै अर जागाव कासे प्रोग्राम खाइलेखा अर आसे परिवार बांया ओनली 45 फैमिली से अर जागा तंगो बरनो जों जतो अरनि मासफा कारजालिया बर जतोनो फाइलेखा जों बाहायनो खातुंखा बरक बाय मालायै कक सालायै बरक बाहायनो प्रमिस खाइखा गसेलाइखा महाराजनि लगेव जों तैबो क्राक जबा खाइनायनि बागै रेडी होनो हामबाय सर पान्दानि बिसिंति जों जागा खैतन ताइ गुन्दर बागोमन आरो के बस फेमिली ताइ बस बनि कुनो लिमिटेशन करे जे अर फाइनाय अर पारानि जतोनो जों खतों तै गुन्दारक जों बागो भलिबल बो बागो माखि खायो रेगनाय बोसों कयेक दिनो बागनाय जतो फाइनायनो Reported by Boyer from Killa, Chini Khorang.